Ka tahi te whea ko pai ko tērā, koe rā tā tētahi o ngā kaumātua o Te Arawa. Whai muri ho I tāna noho whakamohoa o ki o Kataina Lodge. I hokona nei e Ngāti Tarawhai I ngā wiki tata nei, hei wāhi noho taratahi mo Te Arawa. I tohua e tahi o ngā kaumātua o Ngāti Pikiao, hei piri tata ki te kehi kōwhiori I tētahi hui koeke te kaurā ki mua nei. Nā ko nā no hoki tā rātou noho ki taua whare. Anei rā no a te o Kiwa McLean. Haumarangai ana ki o Kataina I te rā nei. Engari e harakua ana te kuia nei ki te piri anō ki tōna whānau. It was such an awesome experience for me as an older person. Ko Ellen Tāmati tētahi o Ngāti Pikiao I mate ki te noho taratahi ki o Kataina. I had actually put myself into self-isolation because I couldn't isolate at home. I'm one of those that have whānau mokopuna tuarua living with me. Ko ia nei te hua I puta I te hui a ngā koeke o Pikiao I tū ki te Waiti marae ki roto iti, ko ngā koeke tonu I riro, hei kiritata. To our whānau, to our people of Te Arawa, isolate at Kataina Lodge. E rua ngā tēhi nōna e noho taratahi ana ko te tuarua I tū I te rā tuawaru. Nā wai ka puta te whakahau a te Premier ka heke te roanga I te kaurā ki te whitu. I did not come out on that day because I still did not feel safe within myself to go home to my whānau and put them at risk again. He oi ko te iho matua mo Ngāti Tarawhai kia riro mā Te Arawa anō Te Arawa e mana ki tiaki. Ai heke mai e rā tuahuatanga. I o tātou kuia, I o tātou koroua. Nā reira, me tiaki a te iwi ki tōna iwi nui tonu a Te Arawa whānui. It was second to none. We had the water, I guess, as our Māori to bringing peace to your soul is just phenomenal for looking after my hingangaro, my whatu manawa, my tinana and my wairua. Ka mutu ka tuwhera tonu ngā tatau mō te tau haere ake nei, kia noho haumaru ai te iwi, I enei wā, papatoi ake. Te o Kiwa McLean, te karere.